Myanmar National League for Democracy MP ten Sarkaran din National Unity Government chuan Federal Army din main mipui te veng him tu tur din masak trulan ria dawangin voin meininga sangni somni pakhat khan People Defence Force PDF din fel anita ti an puang NUG chuan Federal Army din ani nuwa po People Defence Force PDF hi thria ani don chuang lawa Federal Army FA peng poimo tak pakhat ani nga lang ti an puang ani People Defence Force hi manibial theu veng him tu mipui Sipai anidona Tatmadaw te baka Sipai ta na thok kok tu le mi hek ching te an vai ma don ani zo na thak te chen na chin state kho pui hakha a pathian ni liam ta atanga Tatmadaw le Chinland Defence Force hakha te in be na chu anasatel tela ama an lo in be to na ang bokin CDF lamchan athale le khriat thei china tun trum an in be na hian CDF chuan Burma Sipai pakua an that towa CDF lama nun na chan an omlo ani CDF te hian pathian ni zana anin be na Sipai pali an thata thotan ni zan khan in be chun zom le in Sipai pali bok an kaphlum le CDF te hian pathian ni zana anin be na Sipai pali an thata thotan ni zan khan in be chun zom le in Sipai pali bok an kaphlum le ni zan khan Sipai pakhat an ka hlum bel le ani CDF te hi Sipai Sarkar du lova lung oilo na lantir mipuin Sipai kutan tuar fo du lawa mipui veng him tura April nili adin ani a Chin state chung baka an state pona Chin mi ten an zom chho mekani Mei ni sang ni som ni pakhat zan khan Mizoram ram redep Chin state khopui pakhat hakha a hian tual chung tlangwal huai sen Chinland Defence Force hakha le Tatmadaw te hi an lo in be chiam to a min ong lai nga Sipai pali chu an tum aya ma in an chatuan muntura thon liaman ni CDF te hian Sipai Sarkar du lo na an lanti rawanga Sipai nan man an mi le sa te chu chua tura ngenin anin dora in biang na ero akal fu lo CDF lam chuan an thian te chua ngei an phut lata me ni ni sang ni som ni pakhat lai dar li thlenga an thian Sipai nan man te hi chu an ni lo chuan Tatmadaw te hi an ral thuam nei ang angin an beidon ani ti an puang tarup mai Borua ka tang ngal le Sipai lam la in kan dikemo dikloemo Sarkar na chel tu kan ni inti ni om takin an beng an chungong luitlat ti chuan zandar sari vela hakha tlangwal huai sen de chuan sapel na na an mantrin tual cher silai an nei ang chuan Tatmadaw te hi an beya dar kar ni zet anin kap Sipai lam hi an chan achawa nun na chan pali omin liam na tak an nual bokani anin be na mun hi jobo te wat ni in abul naya cheng te ji nga pakhat chuan silai ri voi som thum vel an riat thu le Sipai in gate an siam na bul ani thu asoya thil chiang te kero riat a harsat thu a zep telani CDF thu puang tu chuan Sipai Sarkar du lo tu te nun na chu din mun der thong taka Sipai te awangin a oma na satakin min wawa achang le min vua a then chu ni sa rei tak phovin then khat chu utrok sota sot turin mual pho takin an siam thin Sipai lam tran tu kok tu kan ti mei te chuan Sipai do dal zonga malatu te chu Sipai te hena an lo hek ve zel boka an ni ho hian kan nun na an ti der thong zual hle Sipai ba ka an ni ho hi kan do tela an thil chin thalo hi an sim wat anga ya ni ti in atrula ni chuan an da tha hre don lo ni angai thei turin tong kamane an in be masak na mun hi Sipai outpost bulloka om checkpoint ani a atlom zo ka tang Sipai te pui tur hian Sipai truck trip nga lai an thiar lut zui ma se CDF an zam lo ti chuan tho tran ni zandar som pakhat khan number 6 traffic junction bul checkpoint a Sipai te hi an lo lam bun le ahmuna Tatmadaw pali ka phlumin som chuna takin an ka phliam bok Sipai in ring lo lai an be thu ta wangin min ong lai nga naw te an che man lowa an tran mun a phe na sat em awangin ka po an kap let lei theilawa dar kar chan ve chung lakin anung tol zo ka an trang ta ani CDF lama thi le liam an omlo CDF te hian ni zan khan Sipai ta in wabeng bula rol rala che in Myanmar Sipai an be le a Tatmadaw pakhat an kaphlum le ani ti hian pathian ni atanga in be na Sipai pakwa in nunna an chan to a CDF lama thi le liam an la omlo ani chunglam ven na ani nge yang Chin state khopui hakha khomi pakhat chuan Zandar riat le achan vevel electric thim lai thil thlengani voi som panga atanga som ni vel silai ri country a Sipai pakhat chu alo thireng to ani ati Chinland Defence Force chuan in wabeng bula police outpost si kongpeng thuam hun poimo laya omani awanga beyan ni thu an soya tukin jing thleng kha chuan Sipai te hian kongpui hi an la danglo
Sipai an kol chan chin bu chuan an chet chiat na chung chang hi an tar lang du lova chan chin bu mi ten sipai ho tu te an zo po in an chang thadu lo ani Chin state khopui ber hakha hian February thla atanga sipai sarkar du lo nalan ti rawangin sipai te chuan mi sop nga panga an man to a an mi te hum hima trul ti hria in April nili khan Chinland Defence Force CDF andina Chin state chunga khopui ranga din ani zuita ani tun nai khan Chin state tlangram khopui pakhat min data nili chung sipai le Chinland Defence Force CDF te hi lawin be to in sipai som thum chuang ka hlum an lo ni to Tho tran ni chonu khan Chin state pan sipai trak pariat chu tilin le gango inkar kongpuya tual cherbom mangin bei ani bok tual chung mi ta chuan heng sipai trak te hi kalimi atanga local hakha pan tur ni a an triat thuan soi tilin township maguri zona po tho tran ni atang khan tual chung sipai le barma sipai te anin bei chun zom zela aton to na thi le hliam anom nual to anin bei chun zom zel don ni po inalang Tholeni po khan than bingong khobula sipai le civil armed force te hi anin be na sale lea tual chung mi pani ka hlum ni in sipai pakhatin nunna achan vebok sipai lama ka hliam anom nuala nunna chan za thi apun chho rinani tilin education office buloka thilpuak awma wangin sipai te chuan a che vel andap chiama mipui an dim lo hle tual chung tlangwal te ngai dana pela waithet khobul tilin le gango inkar kongpuya jingkara an lo beita ani Tilina le tur sipai te hi than bikona jingdar sari le minute somli panga vela an lo lambuna an mani pui tura gango atanga tilin pan sipai te chu jingdar kuale achan vela be an ni le bok tun hnaya an in be na hian sipai pali ka hlum nei in tual chung sipai lama mi pathumin nunna an chan to bokani sipai thupuang tu ero chuan sipai thi an omle omlo apuang zar du lova an naute jinga mi pathum ka hliam an ni thu le an motor ti chiat ani thu atar lang Sipai lam chuan tual cher silai ne na sipai te lo beitu civil armed force pathum ka hlum ani thu tar langin bike paruk le tual cher silai pani an manti an tar langani tilina tanga mel som paria ta hla saimin to khuwa police outpost bula po sipai le tual chung tlangwal anin beya thi le hliam engzan nge omti riat ani ri lawani mainly thole ni khan Kachin Independence Army KIA 10 Bhamo District Kachin State Central Police Station bein Mansi Township Police Chief an tha ba ka mithen khat an kap hliam KIA te hian zandariat vela Police Major hein thet hi an kap hluma Police Officer pakhat na takin an kap hliam bok Bhamo Military Hospital rang takada alu ni in enge achan chin jail riat ani ri lo Police Station Beitu KIA te hi abul loka om Myanmar Sipai Light Infantry Battalion 319 chuan lai puin an lo kap vea KIA hian na satakin an kap let ve bok KIA Information Officer Colonel no bu chuan Police Station an bei thu hi nem ngatin Police te hi mipui te kutlak na satu an ni awangin bei an ni ti asoi bok Colonel no bu chuan Police te hi poisoi lo kutlak lama chuan sipai nen an dang lam lo chuwangin Police Station hi kan bei chho se langai to mi zongjong hian nu naw poisoi lo laka Police chet dan hi an ria chuwangin keini point kan bei ani ti in Police Station an bei thu soima se ahmuna omten report an lapek lo awangin mi engza tin nge nunna chana ral thuam le puak thei thil engzat nge an manti asoi theiri lo ti asoi ani KIA le Myanmar sarkar hi remna zongin hunrei tak chung an loin betoa ama ero chu sipain thu nei na an pong lak khan sipai sarkar pom lo tu te jinga antanga tin sipai lamin an chipui nu naw poisoi lo te kutthla ka an tha zui awangin sipai ne na indo an puang zui ta ngalani Tatmadaw 10 March ni som pakhata Kachin State khopui michina a lung oilo nalantir tu te jinga mi an ka lumatang khan anin bei chho tatak taka phakan le suigu che vela sipai outpost som pakhat chuang bei to in Tatmadaw mun poimo lutuk chaina ramri de pa om alubam po an lak sakhial nge nge alubam omna mamuk che vel hi anin bei na satber na mun ni in thotan ni khan KIA hian Myanmar Air Force helicopter an ka thak sak nge nge ani Piayi Township Bagori zona thotan ni khan National League for Democracy MP le sipai la kalung oilo nalantir na thlop tu police pathum ba ka tual chung mi pakhat chu puak thei thil manga be ni in mi panga in nunna an chan NLD MP le CDM thlop tu police te an chol ha dam mek na mun gan bilar khuwa huan pakhata bom hiti puani in huan nei tu po hi van duai thak takin nunna chan ji nga hian telani
mi panga in nun na an chan pha na hi parcel bom ni in nun na chan mi panga te ruang hi PIE General Hospital a lang ni in police pakhat na taka hliam po damdoin a hian enkol ngalani PIE a hian sipai te chuan civil mi pali an kaphluma politician activist le journalist engemaw zat chu mantuma an ve me ka wangin an bibo me kani sipai zinga tam takin sipai sarkar hi an thlop bik lowa chung zinga chuan Myanmar Air Force po an bang bik lo February ni khata sipai in thune na an pong lak nu khan Myanmar Air Force nuaya sipai somriat chuangin Civil Disobedience Movement CDM an thlop na lan tirin an hna an ban san to ani Yangon Region Commander Sergeant April tha a sipai atanga tlan bo ong jaya chuan sipai tlan bo te hi an hmingle an thalak tar lan ni in ol sam taka hriat thei turin tar chu ani thin military airbase a thok te chu zandaria ta ko khomin inline tir thin an ni a chuta inlan lo chu biak po tum thin an ni an duty na tura ni som ni pakhat an inlan to lo ani chuan sipai tlan powa puan an ni thin ti in Air Force atanga atlan bo chan chu sipai sarkar a thlop lo wang tia soi ong jaya chuan atira tang khan thra katilawani kan na hi nuam katitak zet sipai kan ni chuan sipai ti tur kan ti mai turani kan huang lo kan vadai forward rule lo ram siam thatu beremok intia politics thila kan va enroll ve po atul lowani ati Tatmadaw Namsam Pathain Mingaladon Tonggu Mektilale Magu Air Force Command nuaya omte chu tlan bovin sipai manan hlawa wangin an biru mek hlomani Myanmar thalai tamtak generation Z anti te chu ram nuaya indozirin an training meka mi engza chiang ti riat ni lo ma se sang chuang fe an ni ti ero chiang ram nuaya training nei mek te hian tun nai deuh khan ei tur lama har satna an to awangin Myanmar Muslim ho chuan an tran puyani voin me ninga chonudar ni vel khan kalimia sanmia venga district education officer bula bomapuak Satrom Phil bula district education officer thok tu te hian sipai sarkar thlopa CDM anzom velo wangin social an hloa an office chung hi mithen khatin lungin an lo vom photo chu wangin tun nai dewa tang khan CCTV an fit ta hial nge ti chuan voin chonulam khan he offician bom manga beya to ka a che vel po angor na sa hle bom pu anu lok hian sipai motor pahni thleng ngalin an veng zui ta ngalani Nizan khan yang guna sipai en kol dam doi in hon thara bom voi ni apuak bok bom an ti pu na mun hi yan kin township yang guna private hospital pathian ni liam ta meya sipai ho tunun rong senior general min ong lai ngan a hon kha ani sipai na che vel an rut ko lai ni zandar ko vel khan mokong treasure maternal le child hospital ate voi khat ve bom hi puakin thi le liam an om lo bom la puak lo chu sipai ten su tin tu man antia an chal lova rin hlel man po an om lovani tukin jing dar sari le achan vevel khan Myanmar kho bui ber ni pi droa pian mana taw sipa boma puak boka abul na ya duty police pakhat chu na takina hliam bom hi kong pui ana thing pui dor bula ti puani in sipai sarkar du lo na an lan tir tur venga abul na ya ni tina duty thin police chu a hliama police van a chenual bok Myanmar-ah Institute of Agriculture Science somna po bom hi puakin thile liam an omlova bom puak hi tual cher ni in an ria lung oilo na lan tir poi soi lo ten sipai kutan tor fo wangin tlangwal huai sen ten rol ra la che in sipai le sarkar mun poi mo te an bei chho mek ni in alang sipai te chuan Mandalay region chung sufi gona sikul hon du lo wanga pungkhom te an kapa mi engemaw zatan man Myanmar hian thale atangin zirna in rang te hon tura ti ania sufi gon natoki township po hian high school hon chunjom turin zirtir tu te anin buat sei mek mipui lam chuan sipai ro rel na mu mal lo tak nuaya zirna kalpui chu an du lo wangin sikul bula an pungkhoma zirtir tu te chuan police a reportin rearial man lo ti in court fual ha police pali an lo thlenghal police te hian an kho ho tu pa chu pungkhom ho chu engtia no dar chi nge ti an zota silayan met puak zuita ani mipui lung oi lo hian police te hna an thil ti va hek tu in chu an vom chiama police te chuan lunga vom tu hi mantuma an dap chhun zonga wangin ram hnuai la sikul thlang lama an tlan chia ma se police te hna va hek tu hian police te hi an in vom tu te tlan chiat na hmuna hruain mi engemaw zat man an nita ani sipai te hian sufi gon khuwa hi an suwa samzuya satellite dish ti chiat sakin poisa an khona mipui thabar chu hmun him lama tlan chia in an khuwa hi an rausan ri ani
Sagang region le Magu region a po Sipai rural na hnuaya zirna in hondu lova pungkhom te hi silaya hnodar ni in mi engemaw zat man an ni bawk ani